Dragi, na što spada islamska zajednica? Onakva institucija. Umjesto da nam bude pokretačka snaga, odskočna daska, ono svjetlo na kraju tunela. Da kada nas svi ustavi, da nas oni ovako ščepaju za prsa i kažu idite za nama, mi ćemo vas dovesti na cilj, s nama nećete zalutati, mi vas nećemo ostaviti na cjedilu. Oni se priklonili jednoj političkoj partiji, ovi nas kradu, oni govore nemojte gledati. Oni nas lažu, oni govore vjerujte im. I tako već desetine godina. Samo hođe, hatme, jasine, plate, zekijat, vitre, pred izbore nam kažu na džumi da glasamo za ove kojima su se priklonili i sve se svelo na to. Djeca odu u Mejtev, ko hoće, ko neće. Bolje, što manje djece, manje posla, svakako isto para. I tako oni funkcionišu. Znači, ispustili se nisko da niže ne može. Kada vide neko zlo, šute, ne oglašavaju se. Jedino ako neko napadne nekog SDA političara, odmah se oglasa. Ako neko za Muderza nešto kaže, odmah reći, nemojte na Muderza, to je naš gazija, njega ne dirajte. A to što SDA botovi pljuju, vrijeđaju Muriza Memića i njegovo ubijeno dijete, umjesto da kaže ljudi prestanite, to ne može. Ubili ste mu ga, barem šutite, pustite čovjeka nek priča. Neće se nikad oglasiti. Nikad. To je islamska zajednica. Nedavno su gore kod Donjeg Vakfa, ne znam jel se zovu oborci, ne držite me za riječ. Bila je godišnjica pogibije 24 Bošnjaka i 4 ili 6 Hrvata. I sad je islamska zajednica napravila tu neki program. Povodom te godišnjice Efendija naravno to čita, onako napisao, ne zna Efendija ni da pročita. Sve napisao, ali ne zna Efendija ko kad je samo tako uhljebljen. Znači, vjerovatno podoban. I koga su oni doveli, na primjer, na tu manifestaciju od istorijskog značaja? Doveli SDA bota Aličkovića da im on održi čas historije. Možete li to vjerovati? Čovjeka koji ne zna sastaviti jednu prosto proširenu rečenicu, doveli tu da zbunjuje i onako zbunjen narod, da petlja, mulja i tako dalje i tako dalje. Zamislite to, dokle i na koje grane se spustila islamska zajednica. Ona institucija koja je i u komunizmu preživjela, i u komunizmu radila bolje nego što radi danas. Nekad su govorili smeta im Tito, ne da im. Evo danas nema Tite. Pa što danas ne radite? Što danas ne radite u korist svoga naroda? Zašto ste se priklonili onima koji nas lažu i pljačkaju godinama? Zašto se ne pobunite? Zašto ne kažete stoj, nećemo više, nećemo biti ničiji, bit ćemo samo, pripadat ćemo samo našem narodu. Nikakva politička opcija ne dolazi u obzir, nikoga nećemo podržati, podržat ćemo onoga ko radi po islamu i islamskim propisima. A vi podržajete one koji su nas pokrali, koji su nam uvalili pokvarene respiratore, oni koji su pokupovali diplome, one koji su ubili Dženana Memića i da ne nabrajam. Eto gdje ste, eto šta ste, eto zašto vas narod ne voli, eto zašto vas narod ne doživljava. Možete vi pričati šta god hoćete, ali vi ste postali irelevantna organizacija, niko vas više ne doživljava. Žao mi je, ali tako je.